Kuday Teala orta muhabbat sına karaytarsın. Biz de Kuday'ın arasında avdarmaşı, Kuday'a жететін жол осы жүрек, басқа жоқ. Бауырлар, байқаңдар, жүректеріңе еге болыңдар. Жүрекке десек қызмет қылыңдар. Аллаху Теала айтады: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Senin malın, senin перзентің, senin kimligin mаған керек емес де. İlla mаған mаған mal bir adam келсе маған дейді. Atallaha biqalbin salim. Таза жүрекпен дейді. Жүректе дәртіңдер. Kullu şeyin sıkalatın ve sıkalat kulubu zikrillah deydi Hazreti Mübarek Peygamberim. Her bir zatı tazartatın var. Tek yürekte Allah canını zikir tazartatın. Zikirlerimiz sarım, kulu Kuday'a şilaf. Dünyadan biz geldik, sınakka geldik. Dünya muadan biz sarayı duydarız. Her bir zarın sarayı kavmi diye geliyiz. Anda yesikten kirimiz, sınak veririz.